jenoside iradushinyagurira twe nk'abatutsi bacitse ku icumu, ishinyagurira abahutu batakoze jenoside, yabagize igikangisho bituma n'umuhutu utarakoze icyo cyaha yiyumvamo nk'icyaha kubera ko ari umuhutu, agatotezwa akihisha, ndetse bamwe bakemera n'ibyaha batakoze kugira ngo babeho. Ibyo bintu turashaka kubirandura mu Rwanda kugira ngo twubake u Rwanda umunyarwanda yiyumvamo ko ari umunyarwanda, yiyumvamo ko atagomba kuzira ubwoko bwe cyangwa akarere cyangwa haturuka. Iyo niyo ntambara turimo turwana kandi twese hamwe tuzayitsinda. Twongeye kuba hamwiriwe na mwaramutse barundi kazi, banyarwandakazi, inshuti z'u Burundi, inshuti z'u Rwanda, aba diaspora sisi nzima, mwe mwumva runo rurimi ndiko ndakoresha, ndabasuhuje. Karibu kandi kuri Fleho TV. Ubu tubazaniye amajambo akomeye, ubuhamya, ivyemeza, eka n'ibindi byinshi bigaragaza strategy za Paul Kagame nama nababwiye ukungene Kagame akoresha genocide kugira atsimbataze intwaro yiwe ya gikoroni, intwaro yiwe y'igikotanyi, kugira yongere aho nyanga gateka kazina muntu, yongera anatoteze izina muhutu wese, yaba uwakoze genocide canke utayikoze. Abahutu bose binzira karengane mu Rwanda nta jambo, agukuye mu kazi baguhikete, ugize ngo ravuze agaca kubwira ati FDLR wakoze itsembatsemba genocide, bagaca batekereza ariho babayeho kubera ubwoba. Abanyagwa amatongo ntibasiba kunyagwa amaparsera, inzu nziza zose z'abahutu mu Rwanda zarafashwe, zaratwawe nabigize ngo ni inkotanyi, ngo n'abatutsi n'ibindi byinshi. Kurikirana umwe muri izo nkotanyi nyene kandi yarokotse genocide kandi w'ubwoko bw'ubututsi, ariko we yatahuye ko ega abatutsi baragiriwe genocide mu gihugu cy'u Rwanda ntawe uvyansa, none bapfuye bonyene. Rero yuzanye ikibazo cyo kuvuga ati none abahutu nabo bapfuye ari inzira karengane muri ico gihe 1994, bobo nkuko bakoresha terme y'ikinyarwanda bavuga ati ngo ubutabera bwabo n'ubuhe, sentare yabarenganuye niyihe, urubanza rwabo n'imiryango yabuze bobo ni gute ko mwebwe abatutsi mukorana ngo mugiye kwibuka ngo genocide, bobo nabo bazoza baribuka ababo gute batanahambye kuva mu 1994 bakomeza kwicwa, kunyuruza, kunyagwa n'ivyabo. Uyu rero siwe wenyene, nivuga kari la diaspora rwandaise n'aba diaspora b'abatutsi b'abanyarwanda, bamwe babaye muri leta ya Kagame, abandi batahuriye hiyo nyene, ikaro n'abanyarwanda nyene bari kumwe, ariko ingenga bitekerezo nkuko bama nabo babikoresha ya Paul Kagame na leta yiwe y'inkotanyi batari kumwe, avuga ati turarambiwe kandi tugiye gutaha muhira, akanavuga ati umwana ataha iwabo nta umubuza gutaha. Rero leta ya Kagame nibiritegura, nico gituma ubona Kagame ariko arakora ivyo ashoboye byose kugira yice abahutu yakoresheje, bare mukurarinda, ba Evode n'abandi benshi. Muragabe nimwicare muzi ko umuntu wese azi ko Kagame yatumye ikintu amuvugira yongera yeza leta yiwe mu gihe bariko barakorana ari muri leta ya Kagame, witegure kwicwa kuko Kagame ariko arazibagiza ejo n'ivyahindukira nkuko ariko arazibagiza urufu rwa Havyarimana ngo so yayikoroye, ariko ubu akoresha amadolari menshi ahabwa n'abazungu, agenda araha abantu bagenda baravuga ati ngo je niho narindi, ngo je naratelefone, ngo mbere ngo igihe Havyarimana atari bwave no muri Tanzania, ngo tsembatsemba gari ryatanguye mu Rwanda. Ivyo bije muri 2025 kuva 1994 ko mutabivutse. Rero reka tumukurikirane. Murakoze kumpa ijambo. Ikibazo kihanurwa ry'indege ya Habyarimana ni ikibazo abanyarwanda tudakwiye gufata uko tubonye, cyane cyane dushaka kucyerekeza ku Bafaransa ko aribo bagomba kuduha ibisubizo by'ihanurwa ry'iriya ndege. Ihanurwa ry'iriya ndege ryakozwe na Kagame, kandi nk'uko mwumvise koordinateri wa RNC Theogene Rudasingwa abivuga muri raporo yakoze igihe yabitangazaga umwaka ushize,
yabivuze avuga ko Kagame ari we wahanuye iriya ndege kandi n'ibimenyetso birahari. Icyo gusa abanyarwanda dukwiye kumenya, ntabwo dukwiye kujya dushakira ibisubizo mu bazungu. Ibisubizo biri muri twebwe. Ubwicanyi bwakurikiye iriya ndege bwakozwe n'abanyarwanda. Ntabwo rero rwose dukwiye kwerekeza amaso yacu ku Bafaransa, kuko ukuri ko kurahari kandi ntabwo kuzahera, kuzageraho kugaragare. Uko kuri rero umunsi bizajya mu rukiko, ukuri kuzagaragazwa kugira ngo igisubizo cy'ukuri abanyarwanda bakibone, babone uwarashe iriya ndege, ndetse hagaragazwe n'ukuri ku byakorewe abanyarwanda. Ikibazo cya kabiri, Jonathan, bivugwa ko Kagame yapfunze yongera yirukana abajenero 4 bamufasha imigambi yiwe yo kwica. Ukuri nukuhe? Nta kuri gufatika guhari, kubera ko Kagame ibintu akora ibintu kenshi by'ikinamico mu butegetsi bwe. Ariko noneho wagaruka kuri bariya abantu yafunze, urasanga nanone ari abantu bari mu bibazo n'imanza z'ibyo bakoreye abanyarwanda, bashinjwa haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Cyane cyane nka General Bingira ari umwe mu bantu bishe impunzi z'abahutu zari ku Gikongoro, ndetse yagize n'uruhare mu kwica abasenyeri Igitaramo. Akaba ubwo bufatanyacyaha abo ufatanije n'uriya mu generali wundi bita Gumisiriza, nawe babishinjwa hamwe. Kandi mwabonye ko mu Rwanda abana baciriye urubanza rwa Nyirarureshwa, bakavuga ngo barabafunze bakabarekura. Uvuze by'aba generali 4 ukibagira General Rutatina, we gute ko aba diaspora ngo basanga niyo bari mu bihugu bahungiyemo akabica, bimeze gute? Uriya numwe nawe ufite ibyaha yakoze bijyanye no kwica mu basirikare, harimo abasirikare bakuru yagiye yica, ndetse akaba ari umwe mu bantu bari bakuriye DMI, ni ukuvuga iperereza rya gisirikare. Akaba ari umwe mu bafite uruhare no mu bikorwa by'ubwicanyi n'ubu bukorwa ari ubugenda bukorerwa hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu imbere, bukorerwa n'abasirikare. Hakagaruka rero Colonel Dani Munyuza mu muzi mu bikorwa byo kujya kwica abantu bari hirya no hino ku isi, cyane cyane mwabyumvise mu bikorwa byo muri Afurika y'Epfo, aho yagiye bagerageje kwica General Kayumba Nyamwasa, bakagerageza kumurasa, baranamurasa koko Imana ikinga ukuboko ntiyapfa, nyuma bagerageza gukoresha uburozi. Aho ngaho danazwi ku bikorwa byinshi, hari n'ibindi byinshi yagiye akora no mu gisirikare. Muzi byabaye mu Bwongereza, aho bagerageje gushaka kunyica hamwe na bagenzi banjye bandi bahari. Ni ibikorwa bibabaje. Aho rero Kagame abafashe ejo bundi, hariho pressure y'abanyamahanga, abongereza n'abanyamerika bamushyizeho kugira ngo afate bari abantu. Sibo bonyine, ndetse hari n'abandi, hari nka General Jacques Nziza, niwe mwicanyi wo mu rwego rwo hejuru. Hari nka Kagame ku giti cye, ni umwicanyi wo mu rwego rwo hejuru. Ese bazafatwa nande? Ibyo rero byose, ariko amaherezo arabafata, wenda nawe amaherezo azifata. Hama ayo makuru yo kuba uhigwa gushika n'aba gusanga mu Bwongereza twaye tumaze kuyaronka, mbe bitubwire ko tukwiboneye hano, nivyo byo kunukuri urahigwa cyane? Barampiga ubu ngubu rwose, noneho aho nari ntuye leta y'Abongereza yaranyimuye, ku buryo ubu ngubu yanshyize ahantu nturanye na headquarters z'abapolisi, ku buryo bashyizeho amakamera ahantu hose, ku buryo naho ngiye bakurikirana umutekano wanjye. Ni ibintu bibabaje cyane kubona igihugu nk'u Rwanda kiza mu Burayi guhiga umuturage waho, kumwica, bikageza aho bivumburwa na leta y'Abongereza. Bakaba aribo bankorera umutekano kuruta bene wacu b'Abanyarwanda, aribo bampiga kunyica. Ikindi cya kabiri, ntabwo bitangaje kuko Kagame iteka iyo uvugisha ukuri, ushaka ikintu cyahuza Abanyarwanda, cyazarangiza ibibazo by'Abanyarwanda, icyo ashaka agerageza kukwica. Ntabwo rero bitangaje, nta nubwo giye bintangaza kuko ndamuzi.
tugarutse ku kibazo ca Madame Ingabire kuva ageze mu Rwanda imvugo yiwe barayimuhoye baramufata bamucuna bufuni na buhoro arafungwa arajuragizwa imvugo yiwe koko wo yibonamwo ububi canke uko bayifata wewe uyibona gute? Imvugo yo iri clear, ntabwo burya hariho ibintu ushobora gupfukirana, amagambo wavuze agasohoka ntuyapfukirana. Imvugo Ingabire yavuze ntabwo irimwo amacakubiri cyangwa guteranya, ariko kubera leta y'u Rwanda ikoresha kiriya kintu cya jenoside nk'igikoresho cyo gukangisha abahutu kugira ngo batavuga n'abatavuga rumwe na leta, nicyo bagerageje gukoresha kuri Ingabire ngo arapfobya jenoside, yazanye ingengabitekerezo. Ariko imvugo we yavuze ko bibabaje kuba abatutsi barakorewe jenoside, abonye n'urwibutso rw'abatutsi bapfuye bimubabaje, yajyanye n'indabyo kuri urwo rwibutso. Ariko arabaza ati hari abahutu bishwe bazira ubusa, ntabwo bigeze bahabwa ubutabera, ntabwo bigeze bagira ubakurikirana ngo abaze ese aba bantu bo bazize iki. Ntabwo ubwiyunge bw'abanyarwanda buzaboneka abo bantu nabo badahawe agaciro. Ibyo nibyo twese turwanira. Niyo mpamvu ngaruka ku mvugo ye ko itigeze itandukanya abanyarwanda, ahubwo kuri leta y'u Rwanda ntabwo igikwemera. Niyo mpamvu bamufashe baramufunga, bamuhimbira ibyaha, baramuzutaguza. Nawe mukurikirane murebe abanyapolitike bose bazira ibyaha bimwe, none se bagiye kubigambanira hamwe kandi badatuye ahantu hamwe, nuko nta kindi kintu bashobora kubona bitwaza. Nkuko mpora mbivuga, jenoside iradushinyagurira twe nk'abatutsi bacitse ku icumu, ishinyagurira abahutu batakoze jenoside, yabagize igikangisho bituma n'umuhutu utarakoze icyo cyaha yiyumvamo nk'icyaha kubera ko ari umuhutu, agatotezwa akihisha, ndetse bamwe bakemera n'ibyaha batakoze kugira ngo babeho. Ibyo bintu turashaka kubirandura mu Rwanda kugira ngo twubake u Rwanda umunyarwanda yiyumvamo ko ari umunyarwanda, yiyumvamo ko atagomba kuzira ubwoko bwe cyangwa akarere cyangwa haturuka. Iyo niyo ntambara turimo turwana kandi twese hamwe tuzayitsinda. Jonathan, nkunze gukurikirana mu majambo muvuga, mukunze kuvuga kenshi ngo igihe kirageze mutahuke muje mu Rwanda. Ico gihe kigeze ni ikihe ukunze kuvuga? Igihe kigeze nakunze kuvuga ni ukuvuga ngo kuva ku gihe cy'abana kuzamuka 5 n'9 kugeza 7 na 3 kugeza 9 na 4 n'uyu munsi wa none, nta na rimwe amoko y'abanyarwanda yigeze abana ngo ashyire hamwe atekereze ku gihugu cyabo. Hagiye habaho ubutegetsi bugiye bushingiye ku bwoko. Ubu rero icyo kintu urwo rukuta twararusenye. Ubu abahutu n'abatutsi twamaze gushyira hamwe, turicara ku meza tukaganira ku bibazo byacu, tukicara abarira tukaririra abantu bacu, kandi tugatekereza n'iki dukwiye gukora. Kuva tumaze gushyira hamwe hashize umwaka umwe tubitangiye, ni murebe namwe uko bimaze kuzutaguza iriya leta ya Kagame. Ntazi uwafunga, ntazi uwareka, ntazi uwo yica, ntazi uwareka. Uko gushyira hamwe rero ni insinzi y'abanyarwanda. Ubu ngubu turi mu nzira yerekeza iwacu. Niyo mpamvu nababwiye ngo igihe kirageze kugira ngo dutahe. Ntawe uzadutangira rero umwana ujya iwabo, ntawe umutangira. Nicyo gihe navuze.